Селам алейкум, хайрлы акшамдар, Сыгылатыр телеканалынан телесерджілері. Бүгін информацион программасы сізлер үшін чалыша. Мен Гүлсім Халилова кележек бір саат девамында сізлер үшін абызы мұсафірлеріміз іле бағланып, чешіт хырым етрафында өзберген хаберлеріні музакер етмеге планлаштырдық. Лүтфен сізде бізім яйынымызға қошылыңыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерамызны, вия скайп адресімізні тақдим ете. Сізін сесіңіз бізлер үшін пек мойым. Сізні мерақландырған суаллерінің бұл студияда сеслендірілмесі бізлер үшін чоқ мойым. Келіңіз, Қырымда өзберген хаберлерден башлайық, зира бізім мұхберіміз Роман Спиридонов шымды бізле жанлы бақды. Роман, селам алейкум. Бүгін заман информацион программасында неяқта тариф етежексіз. Алейкум селям. Новости сегодня будут о таком. В оккупированном Армянске продолжается так называемый суд против Мустафы Джемилева. Оккупанты продолжают вызывать своих свидетелей. И вот один из них на допросе утверждал, что видел, как национальный лидер шел навстречу людям на админгранице Херсонской области с Крымом, а сегодня заявил, что этого не видел. Сегодня он также не смог пояснить, почему на допросе пришел к выводу, что был осуществлен прорыв военного отцепления. Кроме того, сегодня он отрицал, что знал про пост ДПС «Турецкий вал» и не видел пункт пропуска «Армянск». Это так оккупанты называют эти вот свои меры по ограничению проезда в Крым. Он на допросе, в показаниях он во время следствия это упоминал, а на суде сказал, что он этого не делал. Оккупанты, напомню, обвиняют Мустафу Джемилева в незаконном пересечении российской границы. Речь идет о попытке национального лидера попасть в Крым в мае 2014 года. Это уже пятое, по-моему, заседание по сути. И вот, как показывает практика, все свидетели обвинения, которых вызывают оккупанты, как под копирку отказываются от своих показаний, данных во время следствия, и заявляют, что не видели ни нарушения границы, которой по факту не было, не видели никаких обозначений границы, которой по факту нет, и не видели, чтобы Мустафа Джемилев силой как-то пытался попасть в Крым. Осужденных российским судом крымских татар поддержали в Москве. Мамы из движения «Родительская солидарность» вышли на Арбат с одиночными пикетами. Они держали в руках плакаты с надписью «Крымские татары не террористы, а борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием». Я напомню, что окружной военный суд в России, в Ростове-на-Дону, вчера приговорил фигурантов второй бахчисарайской группы в так называемом деле о терроризме космическим сроком от 13 до 19 лет, всего 110 лет на 7. На этот приговор уже отреагировала прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя. Там заявили, что такие дела – это пример того, как государство-оккупант использует систему уголовного правосудия в политических целях для того, чтобы дискредитировать представителей коренного народа Крыма, выставив их террористами, запугать население полуострова для подавления свободы слова и религии. Будем мы говорить и о воде. Вчера все СМИ растиражировали новость о том, что полностью пересохло Симферопольское водохранилище. Наши журналисты проверили эту информацию. У нас есть кадры, как на самом деле оно выглядит. Мы их покажем. Расскажем о ситуации с водой в Крыму в целом и как крымчане реагируют на граффити. Вот чтобы сохранить интригу, скажу, что там начались одиночные пикеты. Интересная новость из Франции пришла. Там осудили экс-председателя Ассоциации легкоатлетической федерации за получение взятки от России. 87-летнего мужчину признали виновным в причастности к схеме, которая позволяла российским спортсменам продолжать участие в соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, хотя им должны были запретить выступать из-за допинга. Вот подробнее об этой схеме мы расскажем в нашем сюжете. Оккупанты собираются проверить на крымчанах разработанную в России вакцину. На полуостров завезли уже 42 дозы для 21 человека. Правда, говорят, что в первую очередь ее будут давать медикам, которые работают с больными. Но этих доз даже недостаточно для того, чтобы вылечить тех, кто появляется каждый день. Только сегодня выявили 78 новых случаев, а один человек скончался. Ну вот такие вот новости, о которых мы будем говорить сегодня в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском.
Чоқсағыл роман бізле хаберлерінен пайлашқанын үшін саат 19-да веге 21-де хаберліні беклейміз. Роман Спиридонов, журналист, мұхбер бізім яйынымызға қошылды ньюсрумдан. Мен сен оның қайд еткені бір қачы хаберлер өзерінде тавсиятлы же бізім мұсафырлерімізден лаф етмеге істередім. Хусусан малым олғаны кібі Туневын Ростов-на-Дону шерінде işgalciler бізім семердешлерімізге Вахши ве бойле дешетлі үкімлеріні чықарды. Менің түшінжеме көре сас мевзулар сырасында бүгін бұдыр. Бұл ақында лаф етежекміз. Ве en баштан Туневын işgalci mahkemenin bizim семердешлерімізге үкімлеріні насыл чықарғаны, ватандашларымыздың оларына насыл дестек еткені, сеси мабуслеріміздің өзлеріні насыл ис еткені ақта бір левханы сейретейікті, sonra devam етерміз. Рус mahkemesinin үкіміні 8 саяси мабус аяққа тұрмастан скемледе отырып госзаказ yazısı ile тиби маскалар тақып діңлейлері. Марлен Асанов 19, Мемет Белялов 18, Тимур Ибрагимов 17 елға азатлықтан марум етілді. Рус mahkemesi оларына Хизбут Тахрир тешкіляты бөлігінен тешкіл етіжілері оларақ таныды. Серан Салиевке 16, Сервер Мустафаевке 14, Сервер Зекиряев Эден Смаиловқа 13 жыллық қапыс мұддетлері белгіленді. Оларына Русияда ясақ етілген тешкілят азасы оларақ таныдылар. Бұнен бәрі эпсамабыслер Русияда акимиетні күчнен запт етмейін тұлыбында қабатланды. Тек Эрнес Аметов ақланды. Оның Хизбут Тахрир тешкілятына алақасы таздықланмаған. Эрнес Аметовны mahkeme салонында азат еттілер. Азбарда оны yüzler же инсан қаршылап алды. Единственное, хочу большую благодарность выказать всему джамату, который приезжает, вот неравнодушный. Это очень много значит, поверьте. Когда ты проезжаешь в автозаке здесь и слышишь крик, прорывающийся внутрь этого автозака, ты чувствуешь, что ты не один в этом испытании, что народ с тобой. Мабуслерге қол тұтмақ үшін işgal етілген Қырымдан 400-ге яқын инсан барды. Мабуслерінің ақрабасы, достлары, яқынлары велі қайт олмағанлар. Ләкин mahkeme салонына тек 33 кіші кіріп болған. Mahkemеге келгенлерінен чоқ осы мабуслерінің ресімлері бастырылған футболкаларда. Арқаларында есе біз үкімнен разы олмамыз. Қырым татарлар террорист дегел. Ислам аққында субет, джинайет дегел кібі язылар бар еді. Аллах смет etsin, чтобы все в ближайшее время, потому что я их знаю всех поодиночке. Никто из них не виноват. Ни в каком терроризме разговора быть не может. Mahkemеге Ростов шерінде бұлынған Украина баш консулы Тарас Малышевский қалпақ киіп келген. Біріншіден Қырым татарларға бойсунмағанлары үшін Қырым татар тілінде менедарлық білдірді. Сагылы джемат, мен Украинаның баш консулы. Бүгін Кырым татар халқы ве бутун Украина için facia olup geçti. En yakşı insanları kabahatsiz mahkum edildi. Uzun sürege. Biz hepimiz kederlenemiz. Ama biz boysunmadık. Rostov'a gelen teşekkür bildirmez. Birlenen bugün olganınız için çok sağ olunuz. Консул айтқанына көре, бір мабус азат етілмегеніне қадар халқара мейданларда Украина дипломатлары көрешіні девам етежек. Я здесь как генеральный консул, мои коллеги в Киеве, министр иностранных дел, вся украинская власть на всех площадках. Будет это или Нью-Йорк, Страсбург, Женева, Совет по правам человека, Берлин или другие столицы, мы везде будем говорить одно и то же. Крымские татары невиновны. Это политическое переследование, которое должно быть остановлено. Адвокатларының бір қысмы Русияның Женеберби mahkemesine келіп шықты. Дегерлері Қырымдан видео бақ вастасының иштирак етті. Имайджілер дегер мабуслерде азат етілмесі үшін күрешіні девам етмеге шандырдылар. На моей памяти это первый случай, когда человека оправдали в зале суда. Я думаю, что это будет не последний случай. Я очень надеюсь на то, что суд апелляционной инстанции все-таки более детально
изучит материалы уголовного дела, и остальные 7 человек также будут на свободе. В нашей команде защитников появился еще один, наверное, самый надежный человек, который прошел сам через все застенки, через все пыточные условия, через всю несправедливость. И я видела, как Эрнест прощался со всеми ребятами, и как ему было невыносимо тяжело расставаться с ними, понимая, что они остаются в застенках в неволе. И я уверена, что он продолжит свою борьбу, но теперь за освобождение всех остальных. Қырымдaki işgalcilerinin mahkemesi yanında da bayağı insan toplaştı. Ular çıkarılgan hukumnen hiç de razı değiller. Это ребята как бы цвет нашей нации. И на сегодняшний день вот эти вот приговоры просто издевательство, да, над нашим народом. И мы не потерпим, да, вот такое отношение к нам, к нашему народу. И будем мирными средствами бороться за свои права и за этих ребят, которые сегодня более 60 человек находятся в тюрьмах. Bugünkü mahkeme kararının siyasi mabuslarının 33 balası çok yıllarga babasız kaldırıldı. 8 Kırım Tatarı 2017 senesi kuzde ve 2018 senesi baride Bakşsaray şehri ve Bakşsaray rayonunda tutulgan edi. 2 yıl devamında mabuslar Akmecet sizosunda tutuldu. Soңғы yıl ise ularını Rusiya territoriyasına alıp çıkıp, anda vatandan uzakta halkının çok desteği olmasın deyip mahkemeti başladılar. Ama Kırım Tatarlar uzak yolga bakmadan mabuslarını yalnızlıkta kaldırmadı. Şevket Amatulayev, Zaman, ATR. Biz ile şimdi canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis Asası Gayana Yüksel. Gayana Hanım, selam aleyküm. Aleyküm selam. Tunevin boyliya koresiz dehşetli hukumlar çıkarıldı bizim semiyadeshlerimizge. Sadece bir boyli beklenilmegen haber, güzel haber peyda oldu. Ernest Sametov'ni hapishaneden yolladılar, onun kabatsız olganını ayttılar. Umumen alganda bu Tunevin yüz bergen hadisege siz nasıl bakasız, ne aytarsız? Men bu hadisege nasıl bakacağım? Suçsuz, kabatsız insanlar yıllarca hapis cezasını aldılar. Umumi olanda 110 yıl. Böyle genç ballar, aile babaları, aile terekleri, ardında ballar, korantalar var. Elbette bu suçsuz ve asla kabul olmayan bir cezadır. Yalnız anda yaxşı bir vakia var, yaxşı bir hadise var. Adamlardan birisi, anda siyasi mahkumlardan birisi serbest bırakıldı. Yani keşke herkes böyle bir şekilde serbest bırakılsaydı mahkeme salonunda. Fakat praktika maalesef başka bir şey göstereyim. Maalesef apellasyon kararları birinci kararlardan daha ağır olalar. Onun için buna da hazırlıklı olmak gerek. Umut taşımak, fakat böyle bir vakiaga, böyle bir gidişata ona da hazırlıklı olmak gerek. Mına aslında sizin düşüncenizge göre mına 110 yıl dep ayttınız da 33 bala şimdi uzun bir müddetke babasız kaldı. Bu yapılgan hareketten sizin düşüncenizge göre Kreml neni yapmağa istey, kimge ne göstermege istey, ne için aynı böyle uzun müddetler berile zira kabatlı olgan insanlarga bile, yani cinayetçilerge bile, işgalcilerge de 8 yıl bereler. Mında ise 13 yıldan 19 yılga kadar. Bu maalesef olgan politika, umumi Rusya'nın bir politikası. Bazı teşkilatları Hizb-ut Tahrir, Tebliği Cemaat, başka teşkilatları onlar terörist olarak kabul ettiler ve ona göre hareket ettiler. Fakat Kırım'da bunun başka da bir manası var. Kırım'da olgan Kırım Tatarlarını korkutmak, göstermek bir şekilde. Yani eğer bize karşı çıksanız ya da bizim isteğimizi yapmasanız böyle olacaksınız. Yani sizni böyle basacağımız. Yani politika knuta и пряника. Bir taraftan vermek, bir taraftan korkutmak. Ama korkutmak degende sadece korkutmak değil. Yani tamamen resmen kapatmak. 19 yıl bu ne demektir? İnsanın hayatının belki 1/4 insan hapiste geçiriyor. İnsan ballarını görmüyor, korantasını görmüyor. O yaşayış için en yaxşı yıllarını o yaşayışta hapiste geçiriyor. Onun için korkutma politikası tam bir korkutmadır. Ve umumi alganda
bu politikаны bütün Rusya'da sürdürüyorlar. Biz bilemiz hem Kazan'da hem diğer bölgelerde böyle sözde terörist olarak tanınan insanlara böyle hapis cezalarını veriyorlar, uyguluyorlar. Ve bunların arasında Kırım Tatarları da var. Ama Kırım'da dediğim gibi bambaşka bir manası var. Daha kavi bir şekilde insanlarını korkutmağa. Sizin düşüncenizge göre böyle informasyon destekten gayrı bugün resmi Kiyev'da ne yapabilir? Hangi bir mekanizmalar kolunda var ki 19 yılga hapishanege şimdi taşlangan ve sadece 19 yılga değil 13 yıldan 19 yılga kadar hapishanege taşlangan vatandaşlarımız bu müddetini anda geçirmesin diye. Afsus ki şu anda Kiev'in kolunda, Ukrayna'nın kolunda apaçık, doğru yani böyle direkt o meseleye tesir etken mekanizmalar yoktur. Yani biz bir şekilde bu kararlarını engelleyip bulamamız, toxtatıp bulamamız. Bu kararlara karşı informasyon, diplomatik desteklerden başka bir şey verip bulamamız. Ama bunda mühim olan bir şey bu işlerini devam etmek ve bu insanlara, yanında olan insanlara, onların korantalarga yardım vermeye. Biz bilemiz bu insanların çoğu serbest olan, Kırım'da yaşayan ve diğer bölgelerde, Ukrayna'da yaşayan sevmedeşlerinden bağ tutarlar ve onların düşünceleri öyle. Biz hapislerden korkmamız. Evet de oturmak istemiyorlar ama korkmaylar. Ve esas noktası onlarını böyle tedirgin etken, onlarını düşündüren onların korantaları. Yani çünkü ardında balalar var, ana babalar var, kadınlar var, abakaylar ve bu insanlara, onlara destek verip bence biz pek mühim bir iş yapacağız. Fakat dediğim gibi başka işlerini de toxtamamak gerek. Şimdilik afsus ki doğru tesir yoktur. Biz desen de bu insanlarını serbest taşlayık, serbest koruyup bunu yapayık desen bir şey yok kolumuzda. Ama işlerini toxtatmak asla ve asla olmaz. Siyasi mabuslarının korantalarına yardım ve destek derken ne aytasız? Nasıl bir yardım ve nasıl bir destek olabilir? Her türlü yardım, informasyon yardımı, sosyal yardımı, humanitar yardımı, bu ballarına dikkat, bu ballarga saygı. Çünkü hapiste olan insan veya zorluk içine düşen insan, zorluğunu yaşayan insan her bir yardıma, her bir kolga, uzatılgan kolga muhtaçtır. Men özümden bilem, elbette benim akayımı kapatmadılar ama Kırım'a kirişini yasakladılar. Bir yıl o yanımda olmadan yaşadım ve o zaman insanlar kol uzatkan söyleri oldu, destek bergen, güzel sözlerini aytkan. İnsan bu vaziyette olganda yalnız kalmamalıdır. Mutlaka ve mutlaka ona yardım etmek gerek. Bunlar ne kadar çok aytılsa da, ne kadar çok böyle tekrar aytılgan sözler olsa da hakikaten çalışkan bir tavsiyeler ve gerekli tedbirler. Mına siz bilesiz, şimdi Birleşken Milletler'in Baş Asambleyası'nın 75. sesiyası başlandı ve anda Ukrayna'nın daimi temsilcisi Sergey Kislitsa'nın kaydetkenine göre iki tane rezolüsiya takdim edilecek. Demek birinci rezolüsiya insan hakları ile bağlı, diğeri ise Kırım, Kara ve Azak denizlerinin militarizasyası ile bağlı rezolüsiyalar takdim edilecektir. Kırım haklar boyunca bu endi 5. militarizasiya boyunca endi 2. rezolüsiya olacak. Bu sene sizin düşüncenizge göre biz nasıl bir ittifakdaşlarımızdan böyle sırtqa hançer korebilemiz ya da aksine bizni destek etken diğer devletler de koşulabilir? Bilesiz mi, bu rezolüsiyalar ve gerekli diplomatik işler endi yıllar devamında yapıla, endi birinci sene değil, yani umumi alsan işgalin 7. sene keli ve hemen bizge kol tutkan ve yanımızda olan devletler de belli. Bize karşı çalışkan ve sözde dost gibi durgan devletler de belli ola.
Mesela devamlı bize karşı, Ukrayna'ya karşı, Kırım meselesine karşı Zimbabwe, Suriye, ondan sonra Afsuski, Orta Asya ülkeleri, Kazakistan, kemerde ola bir taraf kalma yine bize karşı söz kullanan. Onun için bu yerde ben belirtsem bu sene de çok fazla değişik olmaz. Yalnız bazı ülkelerin anlaşmalarını ve çalışmalarını başka türlü sürdürmek ve başka türlü yapmak gerek. Mesela Beyaz Rusya. Bir dost gibi durgan fakat gerekli noktalarda, zor noktalarda ve gerekli kararlarda bizge karşı rey bergen. Halbuki plaşatka beremen bir tarafın bu problemini çizdiği defayda ama uluslararası seviyede, uluslararası meydanlarda karşı kullanı. Onun için ben bilesem bu sene de hemen hemen aynı şekilde kabul olacak. Yaklaşık bu meseleye kol tutan 70-80 ülke var arasında ve onların arasında elbette her zaman bizim yanımızda olan Türkiye, Polonya, Baltika ülkeleri, Kanada, Amerika mutlaka yer alırlar diye düşünüyorum. Gayna Hanım, şimdi Prezident Zelenskiy ve onun takımı ile bir diyalog kurulup imkanları, ihtimalları var mı? Benim eşitkenime göre galiba bir konuşup olacaktı. Konuşup hakkında ben şimdilik malumat vermeyeyim. Fakat bilirsiniz mi son zamanlarda böyle yaxşı şeyler peyda olan, inşallah onlar gerçek olur ve sonuna kadar getirilir. Mesela onlardan birisi yine devlet tarafında bizge teklif etken ve desteklengen bir proyekt Kırım Tatar tilini korçalamağa ve geliştirmeye stratejisi. Yani tam bizim istediğimiz şekilde. Tafsilatlıca tarif etiniz. Nedir bu? Kim teklif etti? Kaydan çıktı bu? Bu teklif işgal altında olan toprakların nazirliği tarafından geldi meclise ve hakikaten geniş kapsamlı böyle çok meselelerini özünün içine koygan, içerisinde olan bir stratejisi. Onun arasında o tedbirler arasında, yönelişlerin arasında hem akademik yönelişi vardır, hem popüler yönelişi. Çünkü dil bir taraftan araştırılacak, yapılacak böyle ilmi araştırmalar. Diğer tarafından ise bazı tedbirler geçirilecek, bazı değil birçok tedbirler geçirilecek. Bu dilini popüler etmek, insanlara yaşatmak, insanlara dilin güzel tarafını göstermek. İnşallah ilk adım atıldı bir fikir olarak. Eğer bizim düşündüğümüz gibi, bizim umduğumuz, böyle umut beslediğimiz gibi olsa, ben bilesem bu pek yaxşı olacak. Hem Kırım Tatarları için hem Ukrayna için. Çünkü bilirsiniz Kırım Tatarlar Ukrayna'nın kökenli halkı. Kırım Tatar dili Birleşmiş Milletler tarafından yok olan dillerin arasına kırsetildi. Onlar her zaman situasyonu, vaziyetini monitoring ederler. Mesela her sene diller hakkında, dünya diller hakkında bir atlas basılan ve o atlasın içerisinde Kırım Tatar dili de yer almaktadır ve Kırım Tatar dili tehlike altında, yok olma tehlike altında dili olarak kabul edildi. Eğer Ukrayna devlet olarak bu meseleye dikkat ayırsa, kol tutsa, gerekli tedbirlerge destek verse, bu Ukrayna'nın demek ki pek demokratik, gelişken ve uluslararası haklarını, kurallarını saygan bir ülke olarak gösterecektir. Onun için pek büyük umudum var. Ben bilesem bizim halkımızın arasında gerekli potansiyel, gerekli ilmi potansiyel, ilim adamlar, gazeteciler, yazarlar, diline uğraşan hocalar, onlar hepsi bu çalışmalarda yer alırlar. Ayrıca ben bunda Kırım, Ukrayna ayırmayayım. Bir de ayrıca diasporada da bizim yaşayan semiydeşlerimiz de buna koşulurlar. Keliniz daha bir meseleni sizinle müzakere ettik. Bu suv meselesi. Çünkü sizin de malumatlarınız olğanı gibi şimdi işgal etilgen Kırım'da suv ile bağlı vaziyet pek yaman ve kun-kunden kerginleşi. Bizim muhbirlerimiz küçük bir levha hazırladılar. Keliniz beraber Gayna Hanım seyredik.
Ще донедавна ця водойма сповна забезпечувала Сімферополь, а тепер схожа на маленьке озеро. Так нині виглядає Сімферопольське водосховище. На кадрах, знятих нашими журналістами, видно, що воно майже пересохло. Там, де зараз росте руда трава, раніше була вода. Тієї, що лишилася, вистачить ненадовго. В Сімферопольське сховище її качають трубами з Тайганського і Білогірського. Конструкції будували військові інженери окупантів, а камуфльована вантажівка завжди стоїть на березі. Регулярна перекачка сильно виснажує й Білогірське водосховище. Здесь, на этом месте, где я стою, в мае была вода. Воды было еще достаточно. Это было можно увидеть по срезу воды, где была вода, на дамбе этого водохранилища. Белогорское и Тайганское водохранилище, они не такие глубокие, как Симферопольское. Симферопольское сначала идет пологий спуск, потом котловина. Симферопольское водохранилище в данный момент заполнено не более чем на 12%, друзья. В Сімферополі вже більше 2 тижнів діє режим жорсткого заощадження. З кранів тече брудна і ржава вода по кілька годин на добу. Ба більше, крізь дірки у трубах в оселях кримчан течуть і фекалії. Була ідея обстрілювати хмари спеціальними реагентами з літаків і таким чином викликати опади. Втім, зазвичай після злив вулиці Сімферополя затоплює, а збитки оцінюють в сотні мільйонів доларів. Как я слышал от людей знающих, было принято решение отказаться от того, чтобы этот самолет летал над Симферополем, над Симферопольским водохранилищем, потому что ущерб, который вызывает вот этот самолет, провоцируя осадки, он несоизмеримо больше, чем от отсутствия воды. Окупанти вигадали порятунок – великі сині діжки, де містяни можуть набирати воду. 5 з них нещодавно порубали сокирою. Тепер окупаційна адміністрація почала обладнувати камери спостереження за бочками. Втім, навіть серед тих, що є, частина стоять порожніми. Як та ємність, що на вулиці Київській у Сімферополі. Я точно знаю, что здесь не было воды. Ну, сейчас все увидите сами. Значит, подходим, открываем кран, воды нет. Открываем вентиль. Друзья, видите, воды нет. Значит, мне немного непонятна позиция главы предприятия «Вода Крыма» господина Баженова. Что это за выборочное наполнение бочек? Води майже не залишилося і в міській річці Салгір. Пересохле русло, сміття і брудна коричнева піна. Так вона виглядає зараз. Від безсилля деякі містяни знаходять оригінальні способи, навіть щоб прийняти душ. Цей пан вирішив купатися у міському фонтані. Інші йдуть на протест, як от отаман так званого кримського козацтва Сергій Акімов. Він вийшов з одиночним пікетом до будівлі окупаційного парламенту Криму. Ще 6 років тому він бігав з триколором і радісно зустрічав російські війська. А тепер дивується і обурюється, чому окупаційна влада не піклується про кримчан. Они же говорили, что нам крымская вода, нам, вернее, с Крымского канала с Украины вода не нужна. Вот мы дожили до того, что у нас сейчас на сегодняшний день почасовой график. И она все хуже, хуже и хуже с каждым днем становится. Вы же сами замечаете. Во-первых, качество воды, посмотрите, какое. Какое у нас будет здоровье для наших детей. Посмотрите, какое качество воды. Она вся идет непонятно, ржавая какая-то или еще что-то. Злочинна колонізація Криму, мілітаризація та постійні навчання окупантів. Саме для цього окупантам потрібно більше води. З такою заявою до комісара ООН з прав людини звернувся Кримсько-татарський ресурсний центр. Правозахисники також нагадали, що Росія, як країна-окупант, несе повну відповідальність за загарбану територію. Владислав Стужук, Заман, АТР. Штегаяна ханум көргенізге көре аққатенде сувіле бағлы вазиет пек яман ве кеченлері Бірлешкен Миллетлерінің resmi sayfasında Rusya prezidentinin insan hakları boyunca temsilcisi yazdı ki sanki dersin Kırım'da hakikaten böyle humanitar felaket ve Birleşken Milletler'ini bu meselege koşulmağa çağırdı. Sizin düşüncenizge göre Birleşken Milletler bu meselege dair olması ve işgalcilerinin bu gibi argumentatsiyalar nege getirebilir? Benim düşüncem birinci növbette Kırım'da oturgan okupantlar
анда келген ve Kırım'da satqın olgan, o tarafga keçken ve yıllar boyunca Ukrayna hakkında pislik öğretken, pislik topken insanlar doğru aytsınlar. Kırım'da yaşayan insanlarga su yete. Anda yaşayan insanlar için su resursları yeterlidir. Ama kurulgan yerler, men şimdi öğretim yerlerini aytamın, производство, askeri yerler, askerler için ayrılgan bazalar, askerler için ayrılgan evler, onlar bütün sularını çekerler. Onun için humanitar katastrofa derken doğru aytsınlar. Aytsınlar bizim askerlerge su yetmiyor. Ondan dolayı biz bu mesele şimdi koyamız. İkinciden menimcesine anda yaşayan hükümet ve tabii ki Moskva, çünkü anda olgan hükümet, o marionetka hükümeti hiçbir özün tesiri ve kararı yoktur. Ukrayna'nın şartları kabul etmelidir. Çünkü Ukrayna Alo? Var mı kelime? İştem. Aha. Menimcesine şartlarını kabul etmelidirler. Çünkü Ukrayna nafli anda su vermedi ve Kırım nafli öylesine boşuna Kırım'a Kırım Ukrayna öylesine boşuna bağlanmadı. Onun için iki mesaj. Bir, doğru aytınız ve yalanları ufurtmayınız. İnsanlara su yeterlidir anda. İkinci, Ukrayna'nın şartlarını kabul etmelidirler. Sizin düşüncеңizге көре, işgal etilgen Kırım'da bu su vaziyeti kerginleşkeni sebebinden Rusya Kırım'da okupasiyası meselesi boyunca muzakerelerge kete bile mi? Bilesiz mi, bu muzakereler, bu böyle konuşmalar, paylaşmalar, onlar pek ince mesele. Şimdiki bu трехсторонняя kontaktная grupa içinde devamlı meseleler bakıla. Kırım sanki yoktur bunun içinde desem, fakat Kırım'ı da mutlaka göz önünde tutarlar işgalciler ve Kırım hakkında, Kırım boyunca uzun şartlarını koşarlar. Ukrayna bir şekilde bu meselelerini sanki ayırdı. Трехсторонняя kontaktная grupa, Minski proses desenden başka bağlıdır. Sanki Kırım hakkında başka bir yerini kurmağa istiyor, başka bir halk meydançığını kurmağa istiyor. Fakat ne kadar ayrı görünse de bu meseleler birbirine bağlıdır. Neden olmasın? Yani Ukrayna şaraiti, Ukrayna istiği bu vaziyette o taraftan kabul olur dep düşünüyorum. Çünkü bu pek büyük argumentlerden ve pek büyük tesirlerden birisidir bu su meselesi. Hakikaten Kırım, Dnepr sudan yaşap olamaz. Bu yıllar içerisinde gösterildi, bu şimdi de ispat oluna. Ne kadar birinci yıllarında da kopayıp yorseler de deseler de bizge bir şey gerekmiyor, biz andan çekecekmiz, buradan tartacakmiz, köprü kuracakmiz. Şimdi vaziyet gösteriyor. Yani en esas mesele su meselesi, Ukraynasız olmay. Sağ olunuz Gayna Hanım, bizle bağlanğanız için, suallarımızga cevap bergeniz için Gayna Yüksel, Melimeje Sazamız, studiyamızın musafiri edi, bizle canlı bağda edi. Sağ olunuz. Sevgili arkadaşlar, men ise bu bölükni şimdilik yakunlamak mecburiyetindeyim. Fakat siz ATR-den ayrılmanız, zira 5 dakikadan sonra sizlerni Urya Situmerova Ukrayn tilinde sonki ve en aktual haberler ile karşılayacak, tarif edecek ve ilahri. Sonra bu studiyaga 17:15'te biz qaytacakmız, 19:15'te biz qaytacakmız ve bizim mevzularımızı müzakere etmeye devam edecekmiz. Bizden ayrılmanız, görüşkence.